Lord, in Jesus' mighty name, ngicela kubingelele nabangenako egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyavusela make, siyavusela babe. In Jesus' name, praise the Lord. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela nje sivule incwadi yemakhosi esibili egameni Jesu Kristu waseNazaretha, the book of 2 Kings. In Jesus' name, Lord, iBhayibheli utawuvula sitoshumayela a few minutes and therefore siyeni emthandazweni. Praise the Lord. Ngicela nje kuyifunza in Swati language. Praise the Lord. Sihloko sithi inkosi Hezekiah iqela lusito, iqela seluleko sa Isaya. Inkosi Hezekiah iqela seluleko sa Isaya. Thank you, Jesus. Let me just read the verse number 5 and 6, Sito Tandaza, and also 7. Verse number 5. That's letindvuna taka Hezekiah natifika ku Isaya. Verse number 6. Isaya wakhuluma kuto wathi, "Tshelani inkosi yenu nithi, naku lokushiwo nguSimakadze uthi, ningesatshiswa nguloko lenikuvile, lawo mavi lethelelako etinceku tenkosi yase-Asiriya letingihlambalate ngawo." Verse number 7, the last verse. "Lalelani, ngitawufaka kuye umoya lotawumenta kuthi athi nakeva umbiko lotsite angatseke abuyele eveni lakhe, ulapho-ke ngiyawumenta afele khona." Allow me to reread again only verse 6. Siyakhuleka, siyakumukela sisi in Jesus' name. Verse number 6. Isaya wakhuluma kuto wathi, "Tshelani inkosi yenu nithi, naku lokushiwo nguSimakadze uthi, ningesatshiswa nguloko lenikuvile." Ibambe uthi ningesatshiswa nguloko lenikuvile. nguJehova lokhulumako la. Siyaqhuba siyathandaza very soon. Ningasatshiswa nguloko lenikuvile, lawo mavi lethelelako etinceku tenkosi yase-Asiriya letihlambalate ngawo. Live lakho babe liyaphila, live lakho linemandla, lingemadvodza lasikhonzisako. Uthi Davide live lakho lihamba phezu kwemandi liyayifohlota misedari yaseLibanone, lihluba lihlatsi laseKhadeshi. Namhlanje kunalolu suku I pray ukuthi my Father makube babe wente longakase babe kubone liso lenyama, for your word says so, ukuthi masinte kuwe utawusikhombisa lokungakase kwabonwa liso babe lenyama, utawusitshela babe letindzaba letingakase tiviwe indlebe yemuntu. In wonderful name of Jesus I pray. Bless our food, of Father, before we eat, in the wonderful name of Jesus. Lokholwako as amen. Lokholwako as amen. Hallelujah. Now la sifunza khona incwadi yemakhosi. Sanibonani bazalwane. We all know ukuthi kwakukhona inkosi from the beginning kaIsrael, ligama lakhe nguSawula. After Sawula kwalandzela Davide. Makangena Davide lithi live laNkulunkulu, before he was anointed, we find God talking to the prophet Samuel uthi, "Ngimtholile umuntu wenhlitiyo yami." Praise the Lord. Lekusho ukuthi Davide, he seems to be the first one appointed by God. Sanibonani bazalwane. Eveni likamoya, he seems to be the one, or the first one kaIsrael to be appointed by God. Ngoba Sawula wangena waba inkosi ngoba ebantfu ngibo labe bafuna inkosi Jehova ngashongo. Sanibonani bazalwane. So without any waste of time, lithi iBhayibheli kwahamba sikhathi badlula boDavide, badlula boSolomoni, inkosi eyayidume ngokuthi ihlakaniphile, adlule amakhosi amaningi. La sifunza khona iBhayibheli sitshela ukuthi bekukhona inkosi
inkosi lebitwa ngokuthi Hezekhaya. Ngicela kuyihlukanisa kancane le ndlela sitovisisana. Kunencwadi lebhalwa ukuthi Ezekiel eBhayibhelini ngesiswati kuthiwa nguHezekhaya naye. Ezekiel nale ndvodza lemkhuluma ngayo akusimuntu munye. Haleluya. Mawubona incwadi yaHezekiya ngesiswati loya bekangumprofeti praise the Lord ngesikhathi baba kwaIsrael bathinjelwe eBhabhilona. Bathi lona sifundza ngaye namuhla Hezekhaya bekayinkosi. Sanibonani bazalwane, iBhayibheli lasifundza khona lithi masifika isikhathi sakhe Hezekhaya makabusa bekukhona mvangeli eMasiriya lebekahlala hlasela sive saNkulunkulu. One thing that I love to talk about munaye ukuthi lasifundze khona mvangeli lithi iBhayibheli inkosi yama-Asiriya yasenda umlayeto kutenkosi Hezekhaya yathi lalela Hezekhaya wena ngeke usumente lutho. Praise the Lord. Into lemthusako ithi le ndvodza kunalamanye emave lewakhonkarishile athi mangikhonkarisha lamakhosi ngendlula ngakhonkarisha nabonkulunkulu bakhona. Sanibonani bazalwane. So this man bekaveka kokuthi angihambi ngedwa but kunankulunkulu nami lengihamba naye ngoba ediveni engene kuto muva ngangena ngabanqoba ngangagcini ngabo namakhosi abo ngase ngibamba nabonkulunkuluwane babo ngabafakwa emililweni ngabashisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lasifundza khona iBhayibheli lithi uma ngasenda umlayeto ayiva yonke lendzaba Hezekhaya wase uyocela seluleko kude umprofeti waNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wase uyamphendvula Hezekhaya waphendvula Isaiah in the name of Jesus. Wasilalela hambani nomtshela atshela tindvuna tenkosi asihambani yotshela inkosi kokuthi ingathuswa ngiloko lekuvile ngetindlebe tayo. Praise be in the name of Jesus. Ingathuswa nglawo mafi lewafakwa suka kule nkosi inkosi yama-Asiriya. Ungathuswa ngiloko losokuvile kokuthi kuyingoti ngakanani. Ungathuswa ngiloko lokuvile kokuthi kuyaqinzetela noma kuyabulala. Ngiyathi njengoba mshumayela kunehlifo lotatiko nawe lovile ngato ukuthi tingoti njengoba sesikhona empilweni yakho uyazi ukuthi tingoti uthi Jehova lalela. Ungathuswa ukuthi ufene, ungathuswa ukuthi sewati ini ngaso lesifo lesemtimbeni wakho. Ungathuswa ngokuthi wati ini ngalamadimoni asemndenini wakho. Ungathuswa ngilabo mantindane laba batshele ngawe ekhayini. Ungathuswa ngile mimoya emahlode lebakutshele ngaye ekhayini uthi Jehova lalela. Ungathuki Hezekhaya uthuswe ngilamafi emafi enkosi yama-Asiriya. Enkosi lele kuthuka lelithukako lehlambalatako egameni likaJesu. One thing imvangeli sesiyothandaza lenkosi yama-Asiriya beyikhonza lomnye uNkulunkulu lobitwa ngokuthi nguNisroch. Leli gama lelithi Nisroch lisho ukuthi eagle. Ngamanye amagama labantu laba bebakhonza uNkulunkulu lovela in the form of an eagle. Kungazathi mabahlasela bebahlasela kuhle kwe-eagle. Praise the Lord. Bebadifeva ukuthi wherever we appear siyakhonkarisha egameni likaJesu. Kungathi in this day bekume Nisroch on the other side, kwama Jehovah Jireh on the other side, bekume Nisroch on the other side, kwama Jehovah Gibbor on the other side. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uthi Jehova lalela Hezekhaya. Yebo kukhona bakutshele kona kukhona emavula sowafile but ungathuswa ngiloko lokuvile ngetindlebe takho. Ungathuswa ngilamafi lasuka kutenkosi ema-Asiriya emafi kukuhlaphalada but ntomemetela kungathi ngakhuluma nje sihloko sami sesiyothandaza kuthi Jehova utakulwela egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli Jehova wathi kuye inkosi wase ungathuswa mafi lesowafile. Lithi in verse number 7 mina nginguJehova ngitamenda. Praise the Lord. Ngitamenda ukuthi makeva umlayeto lothi
leside ajika buyele esiveni sakhe kulapho la utawufela khona. If ungabuka ulandzise ukuthi inkosi yama-Asiriya yafela kuphi, yafela eNinive mfakeli, yafela eNinive. Lelive Jona lo wathunywa kulo kwathiwa hamba ulishumayela, wakasuka Jona wangafuni ukuyoshumayela kulo. Kungathi mfakeli ngesikhathi Jona athunywa kuyoshumayela eNinive, isizathu sekuthi angafuni ukuya kuyoshumayela khona kungukuthi ema-Asiriya bebavamise ukuthi abahlasele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So iBhayibheli lithi ngesikhathi ajika le nkosi yama-Asiriya yafike yakhonza uNkulunkulu wayo Nisiroko eNinive. Lithi ngesikhathi sakhonza yase yabulawa egameni likaJesu. Kwazathi uNkulunkulu bekamlithile ukuthi asondzele duzane naNkulunkulu wakhe, kuthi atokhona kumnqoba duzane naNkulunkulu wakhe. Ngitomemetela mntaka baba ukuthi Jehova utakulwela. Lithi iBhayibheli on that day Jehova wathuma ingilosi mfakeli yafike yabulala emadoda before ajike inkosi yama-Asiriya, before ibaleke. Lithi iBhayibheli Jehova wathumela ingilosi yabulala thousands of men, yabulala emadoda lamaningi empi yama-Asiriya. Why Jehova babulalele? Kuthi sowushilo mfakeli kuthi ningathuswa ngiloko lena ukufile, ningathuswa nglawo mafi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kusenokwendeka nawe sekukhulunyiwe kuwe kwathiwa amadimoni atawubetha ngawe, kusenokwendeka kukhulunyiwe kuwe kwathiwa utawufela kuloku kugula lonako. Ngitomemetele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kuthi Jehova utakulwela. Akukhathalekile mntaka baba kuthi ubukana nemoya lonjani, akukhathalekile mntaka baba kuthi ubukana nesifo lesinjani, but ngitomemetela kuthi Jehova utakulwela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Athi Jehova koJehoshafati, le mpilo nibukana nayo akusiyo eno but ingeyami, nina nihleleni kuphela. Le mpilo nibukana nayo akusiyo yena iJehoshafati kodwa ingeyami. Lokugula lobukana nako akusiyo impi yakho leyo, yekela kutilwela. Nangu Jehova namhlanje mpamba nakafuna kukulwela make, nangu Jehova namhlanje mpamba nakafuna kukulwela babe, nangu Jehova namhlanje mpamba nakafuna kukulwela my sister egameni likaJesu. Ungathuswa ngiloko lokufile but ntomemetela yathi ukuthi Jehova utokulwela egameni likaJesu, egameni linamandla. Ngiyevevendika moya as I'm preaching right now because kunempilo khona evendika moya, kunempilo khona egameni likaJesu. Jehova ulwela bakhe, Jehova uyakulwela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I remember when God spoke to prophet Isaiah in Isaiah 14:52 uthi kubo mvangeli, nina mase niphuma la ngijelwe khona angeke niphume nigijime, angeke niphume nibaleke ngoba mina ndaba ngitumelekile emuva nasephambili. Angeke ubaleke wena ma but utawukhulula Jehova. Ungathuswa ngiloko lekufile, Jehova utakulwela. Ungathuswa ngilokugula lobukana nako, Jehova utakulwela. Ngeva kunemandla namhlanje nzambame kulwele abantu emandla nabuya kuJehova. Jehova utakulwela egameni likaJesu, egameni linamandla. Usamile ngemandla akho wahluleka, ngitomemetela Jehova utakulwela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lithi lelive laNkulunkulu in the book of Exodus, Jehova wabalwela mvangeli bakwa-Israyeli, wabamba lihashi nemkweli yalo, wabamba eMagibhithe ngesandla sakhe, wabaphosela lwakhe. Angathi ngiprofita kubani but kunemuntu lemqoqa naye, kunemuntu engimshumayelako. Jehova utakulwela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thula umesibinzi, Jehova utakulwela. No matter there are thousands trying to attack your life, ngitomemetela thula umesibinzi, Jehova utakulwela. Uthi ningathuswa ngiloko lekuvile, ningathuswa ngiloko lekuvile. Yebo yena uthi kuyobanqoba,
uthi makathandaza ngoba milethele incwadi yesibili Hezekiah lithi mvangeli wase uya kuNkulunkulu nale ncwadi uthi makathandaza kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu yebo ngiyavuma ngokuthi letivele tinqobile lenkosi yama-Asiriya itinqobile ngoba vele thina boNkulunkuluwane labentiwe kanjadabo yebo banqobile nabanye ngoba bakhonza tifo tiphathekako yebo banqobile nabanye ngoba bakhonza tigodo yebo banqobile nabanye ngoba bakhonza tifo tibonakaliso lenyama kodwa sinaye longabonwa egameni likaJesu sinaye longalali longadeli athi Davide lolotho lona-Israyeli akalali futhi akadeli ungathusanga loko lokufile Jehova utakukulwela sikumele tinyawo sethandazo. Thank you Jesus, we thank you Lord. Sikumele tinyawo sethandazo. Jehova utakukulwela Kristu utakukulwela usamile imatimba yawe utivonile sokwahluleka but sikwembu sitakukulwela in the name of Jesus. Noma bakusebenzisela mithi ungasakhulumi noma bakuphosa ngetinto zubone nawe ungasakhulumeli Jehova utakukulwela Jesu utakukulwela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha angiyathi ngiphi le mpilo soyibonile uhlasela kodwa nto lethu umlayelo ukuthi uKristu utakukulwela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uyasathi lesimo lobukana naso uyayathi lebhekile lokuyo Jehova utakukulwela nabakwa-Israyeli bahluleka kutilwela ngesikhathi saSawula uma amaFilisti sekafikile bahluleka kutilwela lithi iBhayibheli uma kavela eGoliathi angaqala memede athi hey lalelani la iBhayibheli lithi emabutho onke mvangeli bekavele ahlehlele emuva ngoba bekamesaba sizathu amesaba emabutho ukuthi bebengenaye uNkulunkulu bebathinga ukuthi balwelwe uNkulunkulu kunesikhathi la kumele ungalwi khona kunesikhathi la kumele ungakhulumi khona kunesikhathi la kumele ungakhomenti khona ngento lobukana nayo kuthi kanje sometimes ukubithe bese ulizela Jehova ngokuthi akulwele egameni likaJesu ongathuswa ngilokuvile ongathuswa ngilokuvile Jehova utakukulwela. Praise the Lord. Sibhaka letitulo lethi siyothandaza ongathuswa ngilokuvile Jehova utakulwela. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you our Father. Oh Jesus. Japalasuya Keprados Nakopra Dinoasoya Jaduya Kapadia ongathuswa ngilokuvile ongathuswa ngilokuvile bakhona lesebavile bodokotela babanikeza umlayeto wekuthi levo lesekuphethe manje you are going down uthi Jehova ngitokutshela ungathuswa ngilokuvile bakhona la esonveni njengoba ngishumayela mvangeli I have assurance I know what I'm talking about bakhona namhlanje la esonveni phakathi endlini labake bafika enyangeni letsite inyanga yathi leso silabafuna sasoma so wabona ukuthi uyahluleka and bakutshelile ukuthi njengoba uhluleka utawushayeka phansi ukuthi Kristu ukutshele ukuthi ungathuswa levo loyifike indlebe takho ngoba yena himself he will pay for you ongathuswa ngilokuvile ongathuswa ngilokuvile Jehova utakulwela ungakuthusi lokuvile yebo ngiyavuma kuyathusa kona bakutshelile ukuthi utawufa but
yebo kuyathusa kona mfakeli, but into memethela umlayeto wasimakathe, umlayeto lothi ungathuswa lento lotshelwe yona ngokuthi wena you are going down. If God speaks a word, akekho lomelana nelifu lakhe. When God says you are rising, nobody can hold you down. When God do a thing, akekho umuntu nongavimba. Nkulunkulu umlo wayekhona tinyanga tingekho, umlo wayekhona tikutswana tingekho mfakele, uthi ungathuswa lento loyifile, mina ngitakulwela. Jehova utakulwela, Jehova utakulwela, Jehova utakulwela. Yayathi kule ngikhuluma ngayo Jabradosaya. Please ngiyacela just come forth. Just come forth. Uma uthi ngifuna kuthandazelwa, Jehova uyangitshela la kunalo ikhona mando shaliya bahasuya, kunalo ke wayakhona bakutshela ukuthi lento lobukana nayo egameni lika Jesu Kristu waseNazareth ifaka into emadloti futhi. Let me just be brief. Bakutshela ukuthi yinto lefaka into emadloti, bakutshela ukuthi lento le into kubulala mawungene nebuthi and awuzange ukwende lokho ngoba you are doubting lena bakutshela yona. Jehova uthi ungathuswa lokufile, bakhulumile bashilo kodwa ingasathusi lelo loyifile ngoba kuneJehova lofuna ukulwela egameni lika Jesu. Just come forth sothandaza nawe kabradosai. Just come forth sothandaza nawe mekodadush kabradosaya. Wathuswa lokufile bashilo bakhulumile bathi Jehova ingathusi lento loyifile, bakhulume wefa kuthi vele lokumele afe, bakhulume wefa kuthi kumele uphume la nekhalo hlala kulo, bakhulume wefa kuthi kumele uphume kulo mshado lokuwo, bakhulume wefa kuthi kumele uphume kulo msebenzi lokuwo. Nawo Jehova namhlanje ngizophama uthi ngakuthusi lento ungathuwi imaka kukunisilo longasidwa indlebe ndawe esikwembo sitakulwela. Jehova utakulwela, Jehova utakulwela, Jehova utakulwela. Wathuswa lokufile, ungathusi lokufile noma ngabe kuyathusa, hayi kodwa utakulwela. Ungathusi kodwa utakulwela. Praise the Lord. Hallelujah. Let me just pray. You can stand there, my sister. You can stand. Ungema la passes. Manda pa buka nganeno. Mena la pa buka nganeno. Ungathusi lokufile. Ungathusi lokufile. Jehova utakulwela. Ungathusi. Kristu utakulwela. Kungathusi. Ningaphakamisa tandla tenu nimela phambili. Kungathusi. Lokuvile kungakuthusi. Jehova utakulwela. Mvangeli.